Reka mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje gukurikira uyu muyoboro twizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Reka mbasabe mubanze mukore subscribe niba utarabikora kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho mu buryo bworoshye bwihuse gatanu kuri gatanu. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano ikomeje kuba imirwano muri Kivu y'Amajyepfo hafi no mujyi wa Uvira. Ikikango ni cyinshi ku baturage baturiye uyu mujyi bikanga yuko M23 ejo n'ejobundi yakandagira mu mujyi wa Uvira iwusubiyemo kandi ko yaba ari imirwano ikomeye cyane. Ku ruhande rw'u Burundi hari kurundwa ingabo nyinshi cyane nizande zije gukora iki biteye bite. Ayo makuru turaje tuyagarukeho gato turababwira kandi kubirebana no n'intambara ikomeje guhanganisha ibihugu bikomeye mu burasirazuba bwo hagati Iran na Israel. Bitunguranye mu kanya kashize hapfuye undi muyobozi ukomeye cyane ku ruhande rwa Iran aje nyuma yuko batatu bamaze gupfa mu minsi ishize, bo bapfuye mu masaha atarenze 28 kandi bose bari abantu bo ku rwego rwo hejuru kugeza nubwo harimo ministeri ushinzwe ubutasi hariya muri Iran. Biteye bite rero Iran nayo yakoze igikorwa gikomeye cyane nyuma yuko ibyo bibaye. Reka tugaruke kuri aya makuru. Nitwa Isaac Neza. Reka duhere kuri izi nkuru zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu tumaze kumenya yuko ku mirwano yabaga ku munsi w'ejo rwose mu masaha akuze nibwo habaye imirwano ikomeye cyane, ariko iyo mirwano ntabwo yari ihanganishije M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nkuko dusanzwe tubimenyere cyangwa se nkuko bisanzwe, ahubwo kwari ugusubiranamo kwa FARDC n'abambari babo Wazalendo. Kandi ibingibi birasanzwe n'ubundi ahangaha kuri FARDC na Wazalendo bakunze kugenda basubiranamo ahanini bapfa ukutumvikana gushingiye ku kuba ngo bamwe bagirwa abatoni, Wazalendo ntibahabwe imishahara ngo uko bikwiye, ntibahabwe ibyo ibiribwa, inzara ikabicira mu mashyamba, mu gihe bari kurwana ntibahabwe intwaro zihagije, nyamara ngo gasanga abasirikare ba leta bitabwaho, nyamara ngo bagera ku mirongo y'urugamba ntibashyirwe imbere bagashorayo Wazalendo. Aha rero bituma barasana uko bwije nuko bukeye, ariko ko bikanashingira ku kavuyo gakunze kuranga ihuriro ry'igisirikare cya leta FARDC kuko banyine harimo akajagari kubera ko niyi Wazalendo nayo ubwayo irimo ibice byinshi cyane. Mujya mwumva za mayimayi za Nyatura, abo ni benshi cyane. Mayimayi ubwayo irimo abantu benshi, irimo imitwe myinshi. Nyatura irimo imitwe myinshi muri Kivu y'Amajyepfo naho byarivanze, harimo aho bita abayimayi biroze bishambuke, harimo bitwa biroze mayimayi ya Kutumba n'abandi benshi cyane. Abo rero byose bituma habamo akavuyo gatuma bakomeza kugenda bahangana. Muri iyi minsi rero M23 ibugarije cyane hafi n'umujyi wa Uvira mu bice birimo za Sange, za Kabunambo, za Ruvungi, bice birimo bitandukanye, birimo za Biriba hose hakomeje kugenda humvikana amasasu, niko M23 igenda ibashushubikana. Bityo rero bikarangira bitanye ba mwana kuba batumye urugamba rubabera ingorabahizi cyangwa se rubabera insobe. Kugeza ubu kandi ejo twabwiraga yuko abasirikare ba FARDC, Wazalendo, Abarundi na FDLR bari kwiyabangira ingata bahunga berekeza Tanganyika, abandi bagashakisha inzira zabageza Ibijumbura, ariko noneho byabaye ibindi kuvaho M23 ejo yabagotaga igafata atata cyangwa se imodoka zigera kuri 3 zuzuye abasirikare b'Abarundi bashaka gutoroka bava ahangaha Uvira, bose ikabafatira hamwe. Kugeza ubu tukaba tutaramenya nuko byaje kurangira. Aha rero byatumye bisubiza inyuma ibyemezo byabo byo guhunga cyangwa se kuva ahangaha Uvira, kubera ko bari kubona ko M23 yugarije uyu mujyi kandi kisaha n'isaha yawusubiramo, nubwo impamvu zatumye iva muri uyu mujyi za politike zitaravaho. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu amakuru agaragaza ko iyi mirwano yo gusubiranamo kwa Wazalendo na FARDC hano mu mujyi wa Uvira mu gace kitwa Murungwa, ubundi hari rwose mu mujyi rwagati hari agasantere kitwa Murungwa, niho mujyi nyine ukomeye urimo. Aha rero bigaragara ko amakuru tugira avuga ko haguye abakapiteni babiri mu ngabo za FARDC bataratangazwa amazina. Nuko nguko ibintu biteye. Amakuru akagaragaza ko nubwo bimeze bityo M23 nayo mu kwikanga yuko bashobora kuba bari mu myiteguro yo kwigabaho ibitero, nayo ubwayo yabarasheho bakwirwa imishwaro baratatana. Kugeza ubu rero kugeza muri aya masaha tubabwira iyi nkuru nta mirwano ikomeye cyane iri muri Uvira no mu ngero za nkuko amakuru atugeraho. Icyakora cyo reka
duhita tunagera kuri iyi nkuru. Nubwo bimeze bityo, hakomeje imyiteguro. Nababwiraga kare kashize mu kanya kashize yuko mama 23 mu bice birimo bya Muheto, Ikobo muri Warikare, Irubero, za Gashebere aho ngaho hafi Warikare na Masisi hose ikomeje nayo kugenda ihashyira ingabo kandi za special noneho cyangwa se abasirikare mu mutwe udasanzwe ku ruhande rwayo. Bigaragara ko nayo iri kwitegura ikintu gikomeye cyane, kimwe nuko muri Kivu y'Amajyepfo naho kimwe na twirwaneho naho bakomeje imyiteguro cyangwa se kugaragaza yuko bambariye urugamba. Aha rero nubwo bimeze bityo, ku ruhande rwa FARDC n'abayifasha by'umwihariko abasirikare b'Abarundi ngo bari kurunda ingabo ku mupaka ubahuza na Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'u Burundi nyine. Ntabwo tuzi niba bari kwikanga yuko M23 yarasa ikagera ku mipaka cyangwa se karasa i Bujumbura, dore ko buriya umujyi wa Uvira uteganye na Bujumbura ni hafi yaho, kuko no mu bihe byashize bahunga M23 birukiraga i Bujumbura bitabagoye cyane, ndetse n'ubu amakuru agaragaza yuko wari guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Kongo Purusi yahungiye i Bujumbura, niyo yaje gutanga amabwiriza ava mu buhungira akaza hariya rwihishwa agasubirayo. Byose rero bigendanye no kuba umujyi wa Uvira n'uwa Bujumbura ari imijyi ituranye kandi cyane rwose. Hanyuma rero kugeza ubu abasirikare b'Abarundi benshi ngo bakomeje kugenda badeployingwa cyangwa se bashyirwa aho ngaho hafi n'umupaka. Ntabwo haratangazwa impamvu nyamukuru iri gutuma abasirikare bashyirwa aho ngaho. Icyakora cyo nyine harimo ikikango cyo kuba M23 ikomeje kurwana hasi hejuru kandi ikaba yarongeye gukaza umurego nyuma yo kubona yuko FARDC n'abambari bayo, ni ukuvuga nyine Wazalendo, ni ukuvuga FDLR, ni ukuvuga SADC, cyane cyane Abanyangora n'Abatanzania, ni ukuvuga abacanshuro bose bakomeje kugenda bakaza umurego mu kugaba ibitero kuri twirwaneho na M23. Hanyuma rero nuko nguko ibintu byifashe. Reka twikomereze tubabwire yuko tujye no mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se ku ntambara ikomeje guhanganisha Irani na Israel, ariko Israel ikaba iri gufashwa cyane n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bushoboka byose, haba mu butasi, haba intwaro, haba n'andi mayeri yifashishwa, kuko hari n'abari gutangaza yuko noneho uruhande rwa Israel na Amerika bari gukoresha AI cyangwa se ikoranabuhanga rya artificial intelligence, ubuhanga bukorano kugira ngo bagabe ibitero kuri Irani. Ari niyo mpamvu ari kurimbagura abayobozi bakomakomeye muri Irani, cyane cyane by'umwihariko mu gisirikare no mu nzego z'umutekano. Ubu ngubu mbabwira iyi nkuru, umuntu wa kane yamaze kuhasiga umutwe ku ruhande rwa Irani. Biteye bite rero? Ni umutwe w'ingabo zidasanzwe za Irani RGC watangaje ko ingabo za Israel zishe umuvugizi wayo General Ali Mohamed Neini mu gitero cyagabwe i Tehran mu ijoro ryo kuri wa 19 rishyira kwa 20 Werurwe 2026. Igisirikare cya Israel gitangaza ko General Neini yaramaze imyaka 2 ari umuyobozi ushinzwe kwamamaza icengezamatwara rya RGC mu burasirazuba bwo hagati, ryarigamije hanini gushishikariza imitwe yitwaje intwaro guhungabanya umutekano w'abanya Israel nk'uko biri gutangazwa n'uru ruhande. Umutwe rero wa RGC ni ukomeje guhangana bikomeye cyane n'ingabo za Israel n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva intambara yatangira tariki 28 Gashyantare 2026, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bivuganaga cyangwa se bicaga umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mu minsi ishize ubu akaba yarasimbuwe n'umuhungu we Mujtaba Ayatollah Khamenei. Amerika na Israel bihamya ko byasenye ibirindiro byawo byinshi muri Iran, wangiza intwaro nyinshi zirimo izirasa misile zikomeye cyane, ariko ntabwo bacika intege kuko uyu mutwe wakomeje kurasa mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. RGC rero yafashe icyemezo cyo gufunga inzira inyuramo ibikomoka kuri peteroli by'ibihugu nka Iran ifata nk'abanzi mu muyoboro wa Hormuz nk'uburyo bwo gushyira igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kugira ngo bihagarike iyi ntambara. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zasenye imbaraga z'igihugu za Iran zirwanira mu mazi, bityo ko gufunga umuyoboro wa Hormuz bitazashobokera iyi RGC nk'uko bari kubyifuza. General Neini rero yaraherutse gutangaza ko niba Perezida Trump yumva ko igisirikare cya Iran kirwanira mu mazi cyasenywe, akwiye kohereza ubwato bw'intambara mu kigobe cya Peresi akareba igikurikiraho, akareba ko katamubaho. Ati Trump ntiyavuze ko igisirikare cya Iran kirwanira mu mazi cyasenywe,
niba ariko biri rero nagerageze kohereza ubwato bwe mu kigobe cya Perisi. Jenerali Neyini rero yiyongereye ku rutonde rw'abayobozi bakomeye benshi bo muri Iran biciwe muri iyi ntambara, barimo abo ku rwego rwa gisivile n'abasirikare. Muri bo harimo Ali Hussein Khamenei wahoze ari umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu, hakaba kandi umuyobozi mu by'umutekano uherutse kwicwa, ndetse hakabamo Goromureza wari uyoboye umutwe wa Basiji, ndetse n'undi, bose bari batatu baherutse kwicwa mu masaha 28. Biyongereho uyu nguyu, byose bibaye mu masaha atarenze 48. Urumva yuko rero ari ibintu toroheye uruhande rwa Iran muri rusange. Hanyuma ni mu gihe kandi nubwo bimeze bityo, kuwa kane tariki 19 Werurwe 2026 umutwe udasanzwe w'ingabo za Iran wemeje ko warashe indege y'intambara ya Amerika yo mu bwoko bwa F-35 yihutiraga kugwa ku birindiro byari hafi nyuma yo kwangirika cyane. Mu itangazo rero iyi IRGC yashyize hanze yanavuze ko uko byagendekeye iyi ndege y'intambara ntabwo biramenyekana, ndetse ngo biri gukorwaho iperereza rihagije, ariko kuba yashya burundu byo ngo birashoboka cyane. Umuvugizi w'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati Captain Tim Hawkins yatangaje ko umupilote wari utwaye indege yabashije kuyigwisha ku birindiro bya hafi aho, niho ngo ayigushije ikimara kuraswa, bakaba ameze neza, ubuzima bwe bifashe neza nta kibazo. Ntibavuze rero niba iyi ndege yarashwe n'imbunda zo ku butaka, gusa CNN, igitangazamakuru cya CNN gitangaza ko yarashwe n'ibisasu bya misile bya Iran byitwa misile 358 bizwi nka SA-67 bikorerwa muri Iran kuva mu myaka ya 2010 ariyo byayirashe. Ibisasu rero bizwiho kurasa indege nini n'izitagira pilote zizwi nka drone, bikaba byubakanywe ikoranabuhanga rikomeye cyane rishobora gutuma birasirwa kure cyane kandi bikaguma mu kirere igihe kirekire bitegereje igipimo birasa. Muri iyi ntambara rero drone za Iran zitwa Shahed 136 n'ibisasu bya Abu Mahdi byakomeje kuzengereza Amerika na Israeli kuko bifite ubushobozi bwo guhindagura ibyerekezo byifashishije ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence nk'uko nabikubwiye AI, igihe bigiye kurasa igipimo runaka, bituma rero bigorana kubihanura. Iyi ndege rero ya F-35 yahanuwe na Iran irangira gukorwa mu ruganda ifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari arenga, no kuvuga miliyari 145 z'amafaranga y'u Rwanda zirengaho gato. Yubakanwe ikoranabuhanga rituma kuyirasa bigorana, ndetse zanakunze gukoreshwa cyane kuva Israel na Amerika byatangiza iyi ntambara. Ibifite ibyuma bitahura umwanzi mu birometero 150, urumva nawe, ikagendera ku muvuduko udasanzwe wa kilometero 1900 ku isaha. Birasobanuye ko niyo yabona misile mu kilometero 50 yaba ifite amasegonda 90 yo guhunga, kandi ikubakanwa ikoranabuhanga rya 9G riyemerera guhindagura ibyerekezo mu kanya gatoya nk'ako guhumbya. Amerika rero imaze gutakaza indege nyinshi, gusa iyi niyo ya mbere irashweho n'umwanzi, dore ko F-15 eshatu zarashwe n'ubwirinzi bwa Kuwait bibeshye ko ari umwanzi. 6 bari bazitwaye babasha gusimbukira mu mitaka bararokoka. Indege ya KC-135 itwara amavuta ya Amerika nayo yakoreye impanuka muri Iraq, 6 bari bayirimo barapfa. Urumva ko na Amerika nayo igenda itakaza imbaraga zayo, ariko binyuze cyane cyane mu kwangiza ibikoresho byayo, ibirindiro, kubera ko Iran yo iri kwihimura ko bari kugenda bicwa. Irasa mu bihugu biri Amerika ifitemo ibirindiro cyangwa se ifitemo za ambasade. Mwarabyumvise ibyo yakoreye muri Iraq mu byashize kuri ambasade yayo muri Iraq ya Amerika nyine, ibyo yakoreye Kuwait, ibyikorera mu bihugu birimo bitandukanye nyine byo hari mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se Middle East, mugenda mubyumva. Ariko ntago bivuze ko itanashegeshe muri Israel, nabwo mu murwa mukuru wa Tel Aviv irahakubita bikomeye cyane, na Yerusalemu ku buryo ahenshi hahindutse umuyonga. Ni intambara rero kugeza